dikasih hadiah ini warna merah, warna keberanian ya. Ya, minta maaf dan izin, ya kan? Ya, ya, sama kayak izin. Ya, iya salah. Ya. Giling. Oh. Iya, giling. Ya, oke. Fotonya ya. Ya, oke. Sebentar. Oke, yuk lihat sini. Oke, giling. Oke, yuk lihat sini Ya, semua. Iya. Oke, bersamakan satu kain paket ya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Oh. Ntar lihat sini. Ya, iya. Ya. Asam balado. Ya. Lihat kamera sini, Bu. Iya, lihat kamera. 1, 2, 3. Yang kemari. Ya, yang kemari, Bu. Oke, halus. 1, 2, 3. Bang, kemari bang, lihat bang. Bang, 1, 2, sini bang. Tuh. Mari kak. Ya, sini, kak. Sekali lagi 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3. Dah. Dua ya. Duduk aja loh. Ya, dulu ya. Oke, boleh lihat sini semuanya. 1. Ya, persembahkan satu kain hijau ya. Itu amanah dong, agama. Ya, itu sama Pak. Ya. Ya, walaupun ini dunia aja kan. Oke. 2, 3. Tahan. 1, 2, 3. Sini, ada sini. Ini lihat sini. 1, 2. Oke, lihat sini, boleh lihat kamera yang tengah. 3. Foto dulu sini ya, lihat sini, tahan. Oke. Yang kemarin. Ya, ini kedua nih. Ya. Besok payah membedak ya, dia. 1, 2, boleh lihat sini. Kamera yang tengah, lihat sini dulu. 1, 2, 3. Bentar, lihat sini semuanya. Semuanya rangkul icut. Lebih dekat aja, dirangkul aja. Oke ya, 1, tahan. 2, 3, pakai suara ketawa-ketawa. Ya, oke. 1, 2, 3. Ya. Undang mandum kalau mengenal
Kamu